samo za mog prijatelja. On mi je najbolji prijatelj. I on voli gledati kak se kuha. Ali on istodobno je i jedan od najboljih youtubera koji sam ikad upoznao. Vicko Šaletić, nevjerovatan youtuber. Posjetite njegovu stranicu, napišite na YouTubeu Vicko Šaletić. On je jedan jako poznat youtuber, ima 40 pretplatnika, ali da ne kažem koliko još i ajmo reći gledatelja. Snima Minecraft, ne znam se za druge igrice. Da, i snima i Geometry Dash. Jako je pametan, dobar, drag i uvijek će nekome pomoći. Subscribe-ate se njemu, pretplatite, jer htio bi više da gledate njega nego mene. Ja sam vam možda dosadan, ali on je za mene bitniji, on je moj najbolji prijatelj. Tako da nema boljih. Posjetite njega i bit ću sretan isto kao i ja. Vidimo se u sljedećoj epizodi, to možda bude neke fore, neka šala. Tako da, pogledajte Vicko Šaletića.